Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Cara menuntut awaluddin ma'rifatullah. Soal: Puwa makna awaluddin? Jawab: ma'rifatullah. Soal: Puwa asal ma'rifah? Jawab: jid tabayan antara makhluk dan kadim. Jadi arti bayan di sini tapu nyata, tapu jelas antara makhluk dan kadim. Kibanya ke makhluk, kibanya ke kadim. Jadi makhluk dan kadim beda duai. Bayan arti jid tabayan ataupun jid tabayun. Arti tabayun tapu jelas. To makhluknya, to kadimnya. Jadi kiban cara tapu beda nyu makhluknya gepunan hadis merubah-rubah, menyo kadimnya hana mubah. Nan beda. Soal: toh misil toh contoh toh misil jawab: wujud makhluk. Na awai, na aki, na saban, na muhajat, na mututun. Yang wujud bak makhluk. Wujud Allah kiban hana awai, hana aki, hana saban, hana muhajat, hana mututun. Kudrah makhluk, kudrah makhluk. Na awai, na aki, na saban, na muhajat, na mututun. Kudrah Allah kiban dengan hana awai, hana aki, hana saban, hana muhajat, hana mututun. Irada makhluk. Na awai, na aki, na saban, na muhajat, na mututun. Iradah Allah hana awai, hana aki, hana saban, hana muhajat, hana mututun. Ilmi makhluk. Na awai, na aki, na saban, na muhajat, na mututun. Ilmi Allah hana awai, hana aki, hana saban, hana muhajat, hana mututun. Hayat makhluk. Na awai, na aki, na saban, na muhajat, na mututun. Hayat Allah hana awai, hana aki, hana saban, hana muhajat, hana mututun. Sama makhluk. Sama makhluk. Na awai, na aki, na saban, na muhajat, na mututun. Sama Allah hana awai, hana aki, hana saban, hana muhajat, hana mututun. Basar. Basar makhluk. Na awai, na aki, na saban, na muhajat, na mututun. Basar Allah hana awai, hana aki, hana saban, hana muhajat, hana mututun. Kalam makhluk. Na awai, na aki, na saban, na muhajat, na mututun. Kalam Allah hana awai, hana aki, hana saban, hana muhajat, hana mututun. Qadirun makhluk. Qadirun makhluk. Na awai, na aki, na saban, na muhajat, na mututun. Qadirun Allah hana awai, hana aki, hana saban, hana muhajat, hana mututun. Muridun makhluk. Na awai, na aki, na saban, na muhajat, na mututun. Muridun Allah
hana awai, hana ake, hana saban, hana muhajat, hana mususun. Alimun makhluk, na awai, na ake, na saban, na muhajat, na mususun. Alimun Allah, hana awai, hana ake, hana saban, hana muhajat, hana mususun. Hayyul makhluk, na awai, na ake, na saban, na muhajat, na mususun. Hayyun Allah, hana awai, hana ake, hana saban, hana muhajat, hana mususun. Sami'un makhluk, na awai, na ake, na saban, na muhajat, na mususun. Sami'un Allah, hana awai, hana ake, hana saban, hana muhajat, hana mususun. Basirun makhluk, na awai, na ake, na saban, na muhajat, na mususun. Basirun Allah, hana awai, hana ake, hana saban, hana muhajat, hana mususun. Mutakalim makhluk, na awai, na ake, na saban, na muhajat, na mususun. Mutakalim Allah, hana awai, hana ake, hana saban, hana muhajat, hana mususun. Kesimpulan, sifat nafsiyah, ma'ani ma'nawiyah, bak makhluk, na awai, na ake, na saban, na muhajat, na mususun. Sifat nafsiyah, ma'ani ma'nawiyah, bak Allah, hana awai, hana ake, hana saban, hana muhajat, hana mususun. Sifat salbi, hana bak makhluk. Sifat salbi, hana bak makhluk, na bak Allah. Zat sifat buat nan bak Allah. Hana awai, hana ake, hana saban, hana muhajat, hana mususun. Soal gedanyo na Tuhan. Jawab na. Soal pakriban dat Tuhan gedanyo. Jawab hantruk akal dengan pikiran, hantruk cawe ngon bicara. Soal pakriban sifat Tuhan gedanyo. Jawab Rahman Rahim. Soal sonan Tuhan gedanyo. Sonan Tuhan gedanyo. Jawab Allah. Soal buat Tuhan gedanyo. Jawab gepujut makhlukat. Gepujut makhlukat. Gepujut mandu makhluk. Soal dah buat Tuhan gedanyo. Jawab ijad, i'dam, tahliq, tarziq, ihya, imat, ihda, idlal. Ijad nepuna. I'dam neputan. Tahliq nepujud. Tarziq nebi rizki. Ihya nepu mati, nepu hudip. Ihya nepu hudip. Imas nepu mati. Ihda nepu tunjuk. Idlal nepu sesat. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.